delta good news ga sewitin hichi chu piham tile delta hi 8 plus 8 kivet na kona settlement om kitan chichu iti claim dham ti kanvet sa de ama sapenin delta open un lang no pen zoting le hichlaya kanvet sa den chlai USCT kiti nai na chlai na click de hin lai click un lang che zoting le hichlai na click kit dio what's it kiti nai na click kit dio aban ting le tol to un lang hichlai anoya convert 8 points to USCT kiti nai na click kit dio na cho click ulang la chun loading hong chin tin chlai he to he adang ho ki claim sai tan na chlaya chi to settlement pen pa hi 8 plus a hin na hi chi pa hi chlai settlement kiti pa chlai na click dio chlai click ulang nga leo chun ta ho this period settlement is successful kiti tan na okay click do on lang hichi aki claim na settlement point chu hoya dham tia le hichi ai tan na ki claim na chu ai le tun ga bek on lang bek kin on lang chlai he che na mu chlai available balance kiti na che ai tain settlement chu hi chlai hi USCT point hi 1 USCT equal to 1 US dollar ti nai cho azwa ka claim chu point atam lo ja chlai 0.3 USCT bo tan na chlai hi h hoa kyan do za nei le chlai anoya an kiti nei na chlai ana $6 ta na total withdrawn so far cho tu chana ki withdraw do chana tun lai USCT an kiti lai ga click leo hen chlangai wallet langai puin tin na he wallet langan pui di hin chlai hi chlaya azo laya he chepen pa he USCT pa he 1 to ho 0.377 ya chalanga 0 pa ho 1 an pha ting la kon withdraw thei de ti ne cha lai withdraw to delta wallet na withdraw to delta wallet na bol thei ding cha chon chalanga ken an ka bo an ke ana om na langa ana om de ti nei cha cha cho 1 athina na withdraw ting la chalanga USDT ai om de ti nei cha chalai USDT ga click ngote chalai hi cho he vela chan hi cho he masanga cho ki export na d news price ho ai lo le ha che USDT transaction history na cho he transfer withdraw export import ki theo na d news reward ho cho hin hi chalai hi point 8 point settlement a claim na bol pe no cho chalai USCT kiti na lai kal de na aban le 1 athin ting la lai withdraw hin a click thei de ti nai cha a bolding dan cho khat ve invest sa kin nge na khat ve invest sa king tin ama sa pe na cho hoi lai click dham ti le chalai USCT kiti na click ding lai click ding aban le achung langa chalai what's it kiti na click kit din na aban le tol to un lang chalai anoi langa convert 8 points to USCT kiti na click kit din na chalai na click ngula le chalai he settlement report na chan pui de hin azwa e claim mo cho chi he hin na he che 8 plus kiti pa hin na 8 plus kiti pa hin chalai settlement pen chalai na click dio he chi chu hi jing he na a bolding dan cho ha salo he